Kini kedai All India Radio Shillong ke khubor ban pulih dailu setas kini kilong kimat bakong sam jong ke khubor. Kiustat ke jing yok pang COVID-19 ha Meghalaya prap hunyo ngut ke badang yok thamai henen kesngi. Nang kiyo ki brio bayo ke jing pang COVID-19 ha pokari bat ke jing tor jong ke jing king nar hadwar ksuit kamdai ke jing trai torti hendrai kalak bandai ke jing kit palat put ki kali ong usembut menteri rangba ubak prestun tensong. Kajing don kibri pang COVID-19 kala kiustet biang ha Meghalaya ha kabatang nin kesngi kila don hadu prapu nyungut kibayok thamaya kajing pang. Kani kajing nang bun jong kibri kibayok pang kala nang penkuslai kipat ba ha kabana kaliang ke sorkar jelaru kala penmi kajing penbenah nin kesngi banang kamperking kendon jingeda kabakan thup kajing penduna kajing don briu ha kajing alang jaka maniblei jaka pet baiskop bat nong pet kai ha jaka ya lekai. Usembut menteri rangba bak prestun tensong uloong bakane kajing nang kamperking kadai da ka bapenhiar ya kajing bun brio na ka hinyop hosan na ka shispa syakasan po na ka shispa ka Meghalaya kam shimmat ya kajing duna kada waitika COVID-19 kumbalong kiwai pat ki jalla jong kari katkum ka kaipot balayo ka sorka jalla kalayo pedang alak handai pwe ja praspa andru photuli kada waitika covid shield hado ka pratarik uyayong haka khat artarik kalalangkot kalayo lai phausan hajar tuli hadien kalayo biang sa lai phausaw hajar kata hak ar photarik ukalalangkot Hadin kata kalayo syu sa arsong ha ubna rempang khatwei taring bat lai tarik ulber kawai kaba shilak lai pho hajar sanspatli bat kawai bat kaba ndreu pho khandai spa khandai pho khandai ndreu pho khandai hajar khandai spa nyo pho tli bat kasong kaba khadu layo ha kasan tarik menta ubnai kabadan ar pho war hajar lai spa khandai pho tli kedawai tika kaba lapen le no kat hadu ka pratarik mentau benai ka long lai na ka shispa umente rang badu Narendra Modi ulong ba ka bakam kongsan hakaru kompenya ya ka jing itika ka long ban kyar na ka bapen le no ya ka dawai covid shield ulakan turu ikisamla bakin yarap ikibrio ba sa phosan snem shaneng bakin le itika Kajing don jong kibrio kibadang shitom na kajing pang COVID-19 hapok kari kala nang kiu nen kasni bat kala jankot syaka khandai point arpo saw na kashispa habaken lang ya baro kibrayo jingtip. Katanat kokot kakya jong kasokar pedeng kala pentip baya menta kidon palat khat alak hendreu po saw hajar ngut kibrio kibadang don hapedeng kajing shitom hakabadon naki kibasyak sumar haki hospital bat don ru kibala hap ban pak syong kerpang halaying. Kajing dan kibrio kibadang yot thamai kajing pang COVID-19 hapo ki arpau saw kanta balala kalong shilak hendreu pawai hajar hinyo spa lai pon riu ngun bat kajing kot jong kibrio nen kasi kalahian sya ka prapo khandai point san iwe na kashispa Kajing itika banyada na kajing pang COVID-19 hari India kala nang kiu hadien bo menteri rang badu Narendra Modi ulapan benaban penlong ya ketika utsav ni katayaw itika na duk ka khatwei haduk khat saw tarik mentau benai hakasngi ka baar jong kani katayaw itika la daban ai haduk palan saw pho lak tli ketika bat hakasngi ka ba prapo nyo na duk basdang kajing itika hakaleng kari kajing wan kibrio ban itika ru kala nang kiu Lanang penbun ru ikijaka itika hakari nakasaw pausan hajar tali syakumba nyo pawai hajar tali kanang ban kam pensum yakibriu. Kene kedai All India Radio Shillong kabawan lam syapi yakukubor. Lai tali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjengai iwai na iwai pan. Habai dan lang hajo, sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang, bani le persya ya kejing pang COVID-19. Ban beteng biang ya kakubor usembut menteri rangba ubak prestun tensong ulong bakam de satya kajing trei torti ya kajing king nar hadwar ksun hendrai kadaw barami kajing tor hakani kajing king kala bandai namar kajing ket palat put kikali
Ubatan song ubapet ikatanat shna surok kajala ulayatu banakalyang kibreo ko Border Roads Organization BRO kilalit banpet daladi yagani hinan kasngi bat hadian balapan skemi kinar jong kejingking la ay lat biang yakikali bakin ya lingba gani kejingking nar la ban pen ken mau baya kani kejingking nar lane ka Bailey Steel Bridge hadwar ksut la ple ha ka arpo santarik ulber arhajar arpo wei banya kikali kamtam kitrok kitmar batan hadian khat prasngi kani kejingking kala senjorno kani kejingking kala ban kersyanya kejingkya ka bahapo saupo metric ton Shosho ubatan song ulong bakatna transport bat kipulit kideban pentikna ba an amdon kikali kibaket palat put bat ya lingba kani kejingki Wat la kidam kijing persya ki bajul halo kijing tumu ka sorkar ban shnaya ka project pinmi boarding electric ka ba arspa shipho megawatts hakawa umngat handai ka sorkar jala kan kan randin bat kanya chaprang ban shnaya ka project namar ka khmilenti badakane ka project kan la ban pinbyang ya ka jingdan kam boarding electric ka khubor ke yatho ba ka sorka Meghalaya ka ekren bat baro kinung don benta haswa ba kan shim ya ka rai ban penya chaprang ya ka project bat kire khwan manto ki persang ban pen prian ya ka khubor hamsaya ban penthut ya ka jing pentrei ya ka ne ka project Namar ka jing nang buon jong ki priyo ki bayo e ka jing pang COVID-19 ha ki babuon ki jalla jong kari u district magistrate ka West Jainta Hills district jowai ha ka hukum balapen mi ha ka khat ar tarik u yayong arajar arpaway ha po ka section shispa saupo sau CRPC ringkat ru bat ka regulation ka balai jong ka Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulations arajar arpo ulapen jari ya ko hukum ka balatrekam nadu ka sitang sinya jong ka khat tarik uyayong kani ko hukum ka mana ya ka jing penlong ya kinu ki jing lang ni ya rumpat ba bakan thop ya ka kam im lang sa lang ka san himasima ki jing penben ya ka bede bat ka pule puthi ki kam nyam ni ki bede bat kariti dustur Latarwai udukhat jang ka Lok Sabha na Shillong uba Vincent H. Pala boon shimti ku munong yalam jang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Layo kubor baka kanhun kinu yalam jang ka seng lembat kinong kersyan bayajan jang uba Pala kikwa ban ailat ya uba Pala boon yalam ya ka seng nakabanta ki election siya ka yung dorbar thawan ka jala kabanlong hakasnem arajar arpaulay. Kitulong kubor ki turu bala terwai ka kerteng uba pala sya ka AICC da ka baong ba uday ban shimti ya ka kam president jong ka MPCC ha ka jaka jong Dr. Celestine Lingdo Kithan ba pher jong kari ki penlong ya ka jing rakis nem thamai hinen kasngi halaki jong ki rukom kum ka ugadi gudi Paduva, Chaitra Sukladi, Cheti Chan, Vishu, Pathandu, Bat Bohat Bihu. Kat kum kaluni solar calendar, kasngi pelun benai beningkong jong ka Chaitra, kadai ka jing sedang jong ka snem thamai Hindu. Kibreo jong ka Andhra Pradesh, bat Telangana, ki khot ya ka Ugadi, bat Karnataka ka Yugadi. Ha Maharashtra ki rakhi ya ka kum ka Gudi Padwa, bat ha Tamil Nadu kum ka Puthandu, kat bah Kerala pat latip ya ka kum ka Vishu. Ha Punjab la jurakhi ya ka nikasngi kum ka Vaisakhi, ha Odisha kum ka Pana Sankranti, ha West Bengal kum ka Poila Boishak, bat ha Assam latip kum ka Bohag Bihu. Kato ka ni ko kubwa kalakot nag All India Radio Shillong.